namala nisumurire kuhusu itikadi za atumia kapindi kama anihawe anitsawe. Kuna wakati ambao were mtumia kikala za fikira umuri uo ni kukala na vishwa nzuga zinavalwa ni mwana mche mtu mzima ariye ni akale ni hawe hedu hata mameye hawe. Akianza kunenda iye tokari sana manye iye ni mchangu iye ama iye tocharo na manye iye ni mchangu akuzani hedu akuyani kala oja kapindi vinadi makuya za vivi. Mimi Frahami Karisa ningasikira kushukuru sana hiri. Kuna kitu kinaifandale avulana kinirero takaumanya ndale noni kwa sababu ya ushomi unji ndale were zinavalwa kwanza ni chuma richo ni here aluminium. Unadimoka vala mkononi kukudzulu hata ukivala shati ukafinikira ama uvale mumu here vidanga na haha henye kigulu unadimoka vala iriahu were nitikadi ya nitsawe ya ukala ndale mana believe kukala ama mana amini kukala kamanda fura magulu na kigulu kumbola misiha na were choma amini chokina kala jeri mana were tsihurire kala Frahami Karisa ni kuyadzo shakapindi ngere nikudzo sana. Itikadi nyingi ni ambayo were hunayo ama were manayo anitsawe. Kila msichana ndiye kalaza nza kumboza vilanga ndugu ana ikwalama. Kuna sisi korosho gareo madanga nenarika pashulwe gareo mafuha unabandikwa haha hatariki uswa vivi ukumukire haho go mafuha go joga dijo chapa ndijo handi jo ivaiva hana mafuha nakalo unendo kidzi haka mafuha gambono na ganazi vivi hata hahole kigandika ganduka vivi alama inabaki hari yaho na kuku nakodzajo davrio ha masai mahendajo ukibandikwa iria hu o akapindi watumia were manambo kala ni msichana ariye adzarerwa kitototo neshima za kwa umudzini lakini ukala kuna chapakiria hu unaonekana umutu ariye kweleweka msichana varu vikara ni ukala alumeanji maikala kama ndakona na iria hu hokapindi were kama kutua mana mtua mtu ariye ana iria hu kitu anji sana maikwa chapaviria mapigwa chapaziria hu kwa sababu were ndo itikadi ya kapindi. Lakini vivi hakuna Frahami Karisa kala ni kuya dzosha kapindi ngere ni kudzo sana na mala niambe hata nini kisha ni ushomi unjitu ndio arioza badilisha lakini fuka henza viuye dzosha kapindi vinauya kwanza hasa kwa mgiriama vinauya tototo sana lakini kaenda dimikika kwa sababu ya ushomi unji ramwisho ambaro na malani murichire msichana ama mudamu andiye kala were adza jalwa hokapindi were anenda takifikisha umuri fulani kama miaka 10, 12, 15 lakini mnaanza miaka 10 anaanza kufundishwa kumbaku kisha hakuna kwenda skuli akale mudume akale muche anafundishwa kuria kumbaku kisha hakuna kwenda skuli be mtu iya kale vijenda kiria kumbaku vivi sababu manaamini kukala ukiria kumbaku kunda gburua ni dzino kuluma wala kungolwa na wakati wore hakuna kungola kwa vijore shida ya meno kakuna ndo wakati unaona kila hawe hata ni mama kisha mafundishwa kuria kumbaku kwa sababu ya iyo itikadi ya tumia kwao. Ni namba kala uzapata kitu kufikira haho ni mimi Frahami Karisa enderera kunisikiza ukimala channel YouTube ya kwangu ndika Frahami Karisa tu usindike Frahawa ndika Frahami Karisa anda kudza hao. Ukimala kwa TikTok yangu ndika Fraha John. Ukimala kwa FB ni kukala zizi picha na zikahari yahu video zina zikahari yahu kwa jo ukizitungana like tuwe ushare ni follow ndashukuru Mlungu amhase ela madho gangu sana na gaika kwa YouTube. Mlungu amhase sana.